যতন হামবাই তিনি 24 তারিখ এপ্রিল 2020 ni salo angma phaimani ken haisi ani bumungke briho chandra jamatia non omorpur division youth IPF tini secretary ang tini Facebook ni bisingte joto Tripura ni lockdown ni bising phanu joto Tripura sarakno kok kasarani tei boroni thani or ang kaya sungjaknai tongmani no toye tini ma phaimani thangnai 20 tarik 4 March 2020 o jeta kok Tripura channel ni bisingte chini Tripura sa hamkhrai mantri Tripura Rajya ni Charmebar Kumar Jamatia ni mangtui jeta kok Tripura ni founder Komal Koloy bo jeta kok sil samane tui nei seng tini or jaga phai ma basa phaika ta khuk song bo jeta baire tongnai rok Bengaluru hai ekiba kabang ma sara Bharat bochoro chini Tripura Rajya ni bukung bara rok thangai corona virus ni lockdown ni bising kasawi tongmani no jeta seng chini Charmebar Kumar Jamatia rang rohoman na tui bo jeta kok sil samani bona ang Komal Koloy no singani musumani kono musi Komal Koloy ki media de na ki ba bo bisarok de bo bisar nok phangui maya bo kaise media bon kok singu bon bisar khai bon kok sil sabu bon bisar khai ta khuro Komal Koloy ni sing itihas nai nei gangklai o Tripura Rajya ni bukung barani bangai bo hamkhrai naya amo sing kahakena sai manu agi 25 বছর Tripura Rajya bo sason CPIM tongpro Komal Koloy ni bufa Konerai Koloy kaisa GMP Ganamukti Porishod ni tuiduni top leader tongmani tabok khanak tini 24 tarik April 2020 o phane o CPM ne tongkho Komal Koloy media ni bisingte Tripura Rajya ni sorkar no bibranto khlaioi tei waisa Tripura Rajya o agin hai khlaioi CPM ni rajok to wani chesta khlai tongmani takhura unirok sara Tripura ni bukung bararok joto dofani 19 ta jati goshti Tripura ni je bukung kolok bukung bara jotonu siwani nangnai Komal Koloy ni itihas tama boni bufa tabok phane CPIM tongkho Ganamukti Porishod boni busala Komal Koloy 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও Tripura Rajya ni jut সরকার no অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি বক CPIM ni kok thaise bana haya saya শুধু একমাত্র সরকার IPF ni BJP সরকার no simino haya saitong takhor haini moi chung siwani nangnai boni kok bai bibran tongoi sini সরকার no chung haya hongkhangke takhorok chung sayang nai ang tuiduni borok ani nok tuidu singlungo ang kahangkene saimanu Komal Koloy ni poribar ni kahini saimanu boni takhok bukhok ni kahini saimanu Komal Koloy no phaike tama khai dong saimanu chung purano saimanu takhok ro bo beng ye biang uskani rowoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rowoi phone mai kok salai langkha Facebook live khlai rowoi YouTube ni bisingtei chini sorkar no bengai rowoi bono sorojontro khai dong dahuro o corona virus thangnai 24 tarik March ni simi lockdown khlaijak mani tabok dini 24 tarik April phaisok phaika o 1 মাস o সারা Tripura Rajya o sebab bukung barano kaha naitong sebab haya naitong sung joto ni siwani nangnai takhura সারা Tripura Rajya
हायके फादाराव दंनाय जों जतनो माइरं बाखा जतनो माइ बुतुय नंलायबानि बांगै जनो 5 केजि फानो जे सुगमानि हायके बा स हायके बा मस हायके बेरमा जे जों सुगमानि सारावै दङ दाखौ कम्पिउटार फालै माइरं गायथारनाय मारो बे भाङो दाखौ उनि रङा सबैलायदि कमल कलो जेतो सामानि कक बनि कम्पिउटार फालै बनि जागा जुमि फालै बिख्रा रगनो माइरं पाइसा रनाय चुबानाय हुमानि बर' जागाबो चुबाखासोनो प्रमाण रवानि थों कमल कलय तिनि जरा तुयो तिनि सरकार त्रिपुरा राज्यनि नवबार वातै फाइ दं कोरोना भाइरस नि बिसिङाव तै कैसा दसा कठोरनि वातै फाइखा जागा जागा व चिनि पेकवार जला चिनि जम्पुइ जला आइदि खुवाइ दिगि जत्तो जागावनो चिनि नवबार वातै फाइ कठोरनि वातै फाइ नव बाइ दंमोन जरा फानो चिनि सरकार जों चिनि बिख्रा रगनि चिनि असहाय बर' रगनि नुखुं खुंख्रै रगनि खानिव बासावै तिनि जों बर'नो रिलिफ केम्प खालायै सारावै बर'नो कोरोना भाइरस नि बिसिङाव डिस्टेंस मेंटेन खालायै जों बर'नो तंबानि बांगै चिनि सरकार व्यवस्था खालायै दं तिनि दफानो हाजागनाय कमल कलय मीडिया जदि सिब खायन मुसुके मीडिया खाय दंथों जों तिनि दफानो हाजागै दं ब जदि सि पलिटिक्स फायन मुसुके आंके डायरेक्ट मीडिया या कय पलिटिक्स फायथों दफानो जदि सि बासो हाजागै दं खांखलाय दाखर हायनि बाङैनो जत्तो त्रिपुरानि जत्तो ताखौ बुकसनो जों सावानि मुसुगो तिनि कमल कलय जेता कक त्रिपुरानि बिसिंदि बिभ्रान्त खाय दंमानि जत्तोनो बनि खुंजवता कांदि बते बैसे त्रिपुरा जब सिपेनि सरकार तो वानि बांगै चेष्टा खालाय दंगो बनि इतिहास जत्तोनो चेरै नायनि ओंथों ब तमा खालाय दं आं बेलाय बेलाय के कैसा हामबाय मारो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि कोरोना भाइरस नि बिसिङाव सुबाय दंनाय जत्तो सोसाइटी हायके बातिनि महाराष्ट्र त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट एनजिओ नि बिसिं तै बो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो चिनि महाराष्ट्र बाहायनो बने त्रिपुरा मथानि बिसिं तै चुबावै दं हायनो बो आं बेलाय बेलाय के चिनि सार महाराष्ट्र बाहायनो हामबाय तै जारा चिनि जमाते होदा कलय होदा मलस होदा काइपे होदा अमताय 19टा चिनि दफा दंनाय र होदा र बर' बाहायनो जे चुक बासिं चुबावै दंमानि बिसिं तै जों बेलाय किनो चुबामों चिनि बुगुं बारानि बिसिं तै कलकनि बिसिं तै जे मासे मानो yang दंमानो चुबानाय न बेलाय बेलाय किनो युथ आईपीएफटी नर्थ अमरपुर डिविजन कमिटिनि बिसिं तै बेलाय बेलाय किनो हाबाय तै बुसुबावानि बांगै जत्तो ताखौ बुखुक चिनि कर्मचारी संगठन बर' बाहायनो चुबावै दंगो पार्टी आईपीएफटी चुबावै दंगो गोबां मामता हाय खालायै जों चिनि तिनि चुबाय दंमानि चुबाय दंनाय रं न जत्तोनो तै बुसुबावानि बांगै जों कबक जावो दाखुरक जों हायनि बांगैनो जत्तोनो चिनि फेसबुक यूट्यूब नि बिसिं तै जारा बायरेव बिभ्रान्त खालायजागै दंनाय र आं बरनो कबकगानि मुसुगु सानाय हिंगे मखांरि खाफंजे एगे परिष्कार बाय फाइसा फायदि और जगह मखांरि फाजाग रक बुखु मोथो जाग रक अमता हे खखा होई खलाई ता सादी डायरेक्ट जदि सि मेबार कुमार जमातियानो बकक सिल साखा ट्राइबल वेलफेयर फान नि बिसिंति रांसाबानि नाय दंगो होनै आं बेलायकिनि बनो कमल कलनो सेलांगो आं साजाग्या जदि सि मेबार कुमार जमातिया मिनिस्टार चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सा हामख्राय मन्त्री ब रांसाबानि नाय दं आंके सुप्रीम कोर्ट केस खायदि प्रमाण तंग खांखलाय ब खरकसनिबो मुंतै रांसाबानि चेष्टा खालाय दंनि केस खालायदि कमल कलयके तिनि बिचार खायनाय दक फंदें खाबा बनि और ब प्रमाण तंगबा सरकारनि प्रोसेस थां खांखलाय जतनो एकलगे दायमेया काइसे गयसु नि आईएफसी कोड नम्बर ग्रैफो नङै माने हायनि बाङैनि काइसे गयसु कारजाक मानि बिसिं तै सरकार प्रोसेस चलाय रय दंबनो दुलुक दुलुक दावै रहै दं जागा जागाव जों ताबो सरकारनि बिसिं तै फातानि बर' रनो भाइके नाहावानि बाङै चेष्टा खालाय दं जों 3 तारिखनि परेबो सरकार केंद्र सरकार ते राज्य सरकार भाइके रि सनानाय जदि सि बनि बिसिं पने लकडाउन जदि सि बारे होई थांखांखे जत्तो सुगनाय बर' र तै बिसिं चुबालायनो नांनाय
haini bangai ang job tono no kobagu komol koloi nang sti ke sawane na yu komol koloi media tu di rajniti thangane se sta ta khlai di direct nung politics so phaina ingklai direct nung kok Tripura channel ya ka oi bo politics so politics thangane musuk ongkha oi phaidi hanai chung youth IPF ti North Amarpur division committee ni besing tei nono tini sung sau sipen de phai musuk sipen phaidi BJP de phai musuk BJP phaidi IPP de phai musuk IPP de phaidi INPT de thang musuk INPT bathang di Congress de thang musuk Congress bathang di haibono soi soi media ni bising tei sawi phunogui rodi ang o party ko phainai hunoi media tong tei oino jati oino dofa oino patne vibrant to khlaioi nung maili sak sak kotor hingo sibo kotor kuno dino ungui maya public no kotor sina kangke si kotor ngai haini bangi ni buskani salago omutai jatenya na tei जों youth IPF di kok Tripura channel ni komol koloi no hushiyar robo buskani salago omota hai kuno basa jate ta ongkhalang thung asuk sawaino tinini chini kok salai mani kok narak mani oro nang matak sinai